The sunburst flowers calling on warm days overdue. South Korean girl group Twice member zingami Im Nayeon hi September ni somni pani kumsang khat zakwa somkwa panga apyang ania gengdonggu Seoul South Korea apyang ani a blood type 2A ni in fit ngal injisli asang ania Twice a hian lead vocalist le lead dancer ani Twice member zinga hian a upaber ania Christian chungkwa atanga lo selia nani boka anu le pa le anaw meichia pakhat nen an chungkwa hi pali anni anaw mingchu Im Nayeon ani no pangte ani in child model contest a atelvea JYP entertainment mi te chuan an muin an agency a lutata nan du'a ma se anu in aremti talawani anu hi Chionsi ania actress ania movie tepo achang ve china TV program tepo alang ve china ni middle school le high school akalai te chuan athiam thei thu le ati thapol ani zia thu a classmate tepo in an soya a classmate te chuan top 10 best student a tepo an thlan thin thu an soi anu in JYP entertainment a lu aphal lo atang khan kumsom alo liam to a entrance exam petura azirbing na school akalai chuan an in atangin achuak ruwa 7th edition of a JYP entertainment a chuan kumsang ni som khan a auditiona a training theita a chung te chuan lung oi lo hle a ma se atuya anuam ti na chu an pom sak ta nge a a training lai chuan alar to sa a advertisement atinem a music video a tepo alanga got 7 music video girls 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 a te Cut 7 music video thau stop it ate Miss A music video only you ate alanga TV drama Dream Hype ti a chuan kumsang ni som pahnih khan alang bokani 뭐라고? 혜미 네가? 뭐 이 정도면 기린예고 정도는 갈 수 있지 않을까? a member pui Jae Hyonen khan Face of Innisfree Teen Line TN anlo ni to bokani kumsang ni som pathum khan 6 mix girl group a chuan debut tour an ni a ma se an cancel le ani 6 mix girl group hi an debut talo shim bokani a training lai hian na satakin zai le lam te chu a practice a chaber ni atum thina kumnga lai a training nuwa Twice a debut ani a training lai hian PD point midang zong aya alar thu te a shilani kumsang ni som panga me thla khan JYP entertainment board sai 16 show a chuan atela Twice member ni turin anin ti sia kani so a chuan majora masaber ani a ma se minor tepo atathali a azai te chu ama nge po ina adu tok lo changa oma ma se practicing a inzirbel zela Twice member ni tur chuan tlingin October ni somni kumsang ni som panga an debut ta ani kumsang ni som paruk KBS gayo dengjugi December ni somni pakwa khan anu nen anzai dun na chansan neya he program a hian stage cha mi pani oma lamanga an feeling stage shil turan nia he hi Nayeon solo masaber ani boknen nga event a hlo hleya anutan azaya Twice vocalist aloni na chu langin azai chale ani February ni som pakwa kumsang ni som pasari khan Twice opening concert a chuan a training lai chanchin asoya hunrei tak ka training lai khan kahlim reng khati chuan dot ka soyani
ban san mai ka du chang kha atam lutuka hun har sa kha kapal tlang na sa ema tuna hian kahlim ani kaswang to na chu athleng dik meka kum som lai liam ta khan engtika nge se cha hian kadinang ti hi kalo ngai to thina tuna hian in bula ka oma kading hi kalom hle mai ati ni mi padu zong bik anei lem lona in rin omle in ngana tlak ni se atia JYP Entertainment Rules an debut atanga kumthum chung date nei phal ani lawa ma se voi khat chu EXO member suho nen anin date ti thu thanga oma suho fan pakhatin poach asiam suho athon chu nayon hian akeng lai mu ania suho hian a pe ani an ringa ma se nayon hi suho fan aloni ve bangpo ani thei thau ti te oma BTS Jungkook nen khan an ring hlel to boka TV programa Jungkook hian nayon hi a en lai chu mu ani a nayon po in BTS a support zia alo soi chuak ve bok nen ma se heng hi thu thang vel mai ni in soi zui vak tur a om to lem lo ani no pangte ani lain car accident atela akeveilam hi atinglam ain achaklo bikani Blackpink Jennie le Jisoo tenet hian an in komin an in close hle ani A favorite song to Bruno Mars When I Was Your Man le Ariana Grande Just a Little Bit of Your Heart te ania aha pani run langsar be ka wang hian Bunny Rabbit Human Form ti ani thina nayon fan tam takin an du chan atling ve ani